reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda mana twaba dukurikira kuri Trend Nova TV, abamaze kwanda subscribe, thank you very much. Batarikanda namwe ndagira ngo mbabwire ngo mwikandi kugira ngo mmenye kujya muhomba amakuru tugenda tubategura, tugenda tubagezaho gatano kuri gatano, aho yaba ava hose, haba arayo mu Rwanda, haba arayo hanze ya mwese. Reka mbabwire kujya mujye mudukurikira, mujye mukanda subscribe kugira ngo nyine amakuru yacu ajye mujye mu bambere mubo agiraho. Reka miteni utero nerekeze kuri iyi nkuru ivuga ko igihugu bita Ububiligi bwasabye Uganda kugunga n'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi wari in Kampala kwa gatanu ushize ngo usibye ikibazo cy'umutekano mu karere mu byamugenzaga harimo no gusaba Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda gufasha kugarura umwuka mwiza hagati y'u Rwanda ndetse n'Ububiligi. Kwa gatanu mu ijambo yavugiye muri Uganda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi akanama Minisitiri w'Intebe wungirije Maxime Prévost yavuze ko nubwo bagifata u Rwanda nk'ingenzi mu karere kandi ruri ku mwanya mwiza mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, budashobora kwirengagiza uko u Rwanda nyine ruvogera ubusugire bwa Kongo. Mu gihe kandi ariko Ububiligi bushaka uruhare rwa Perezida Museveni mu kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama kandi yarigamije kundi ruhande gusa Museveni kongera guhuza nyine Ububiligi n'u Rwanda nk'uko inkuru dukesha The East Africa ivuga. Mu ijambo kandi ye bwite nyine Minisitiri Prévost yavuze ko Perezida Museveni ari umuhuza w'ingirakamaro mu biganiro bya diplomasi. Mu kiganiro n'itangazamakuru hi Kampala, Prévost uyu Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi wari mu ruzinduko muri Uganda n'Ububiligi ndetse n'u Burundi kuva kuwa gatanu asoreza i Kinshasa kuri cyumweru, yavuze ko yahuye na Museveni bagambere ndetse ngo avome ku bunararibonye bwe mu karere, ikintu ngo Ububiligi busanga cyabigenze ku gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no gusaba ubufasha mu kongera gutsura umubano hagati y'Ububiligi ndetse n'u Rwanda. Ikibabaje kuri urwe kandi ntibishobotse nyine ntibigishobotse kuri giye gusura u Rwanda, ati kubera icyemezo cyarwo nyine cyo gucana umubano natwe. Nasobanuriye Perezida Museveni ko hari amakuru menshi y'ibinyoma kuri iki kibazo. Gucana umubano wa diplomasi ntabwo ari igisubizo ku bitekerezo bitandukanye n'ibyawe. Uyu Minisitiri kandi w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost ni wabyivugiraga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yakomeje avuga ko yizeye ko hakiri icyumba nyine cy'ibiganiro ndetse no kumva neza kurushaho ibitekerezo by'undi, ndetse anongeraho ko ndetse n'Uburusiya nubwo bwafatiwe ibihano nyuma yo gutera Ukraine bagifitanye umubano ushingiye kuri diplomasi nubwo ari ku rwego runaka. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa Werurwe 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko Ububiligi nyine bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda yaba imbere ndetse no mu gihe cy'aya makimbirane muri Kongo, aho Ububiligi bufite uruhande mu mateka mabi nyine by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda ndetse rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ariko baho rujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo nyine hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Iri ryavuga ko nyine ba diplomate bose b'Ububiligi ndetse mu Rwanda basabwe kuva mu gihugu mu gihe kitarenze amasaha 48, ruvuga ko ruzubahiriza nyine amahame mpuzamahanga ya Vienne, rurinda nyine imitungo n'inyubako z'Ububiligi nyine biri mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo nkuko nyine biri mu mategeko mpuzamahanga agenda nyine hagarikwa ry'abadiplomate b'igihugu kimwe mu kindi igihugu. Ngayo nguko turazi kureba nabwo nihaza kugira indi breaking igenda isohoka ndaza kuyibatamo. Mu yandi makuru nuko Kivu y'Amajyepfo imirwano ikazi hagati ya FCM 23 ndetse na Wazalendo yongeye kubura sheferi ya Kiziba muri teritwari ya Warungu, intara Kivu y'Amajyepfo yabereyemo imirwano ikaze kuva mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 26 Mata 2025. Amasasu menshi kandi yatumye abaturage nyine bo muri Kaziba santere bahungira mu misozi aho baraye badasinziriye. Ikinyamakuru media.congo.net kandi kivuga ko FCM 23 cyashaka kwirukana abarwanyi ba Wazalendo kugira ngo igere mu misozi miremire ya Minembwe, aho abafatanyabikorwa babo batwirwaneho Android ndetse na Gumino bari. Muri gihe kandi AFC M23 irashimangira ko ibirindiro byayo nyine hamwe n'ingabo n'ibikoresho mu turere twa Kabare ndetse na Karehe. Nimye kandi kuri cyumweru cya 28 Mata 2025 abaturage bavuga ko babonye amakamyo 5 yuzuye abasirikare bageze mu mujyi wa Chove ndetse na Kasheke. Imirwano kandi yabereye muri Kaziba yatangiye kuwa gatandatu ahagana mu masaha y'isa 11 ubwo AFC M23 ndetse kandi yagabaga ibitero ku murwa mukuru wa
sheferi iturutse ku misozi ndetse biteganye. Abarwanyi bawazarendo kandi hamwe na FRDC basubije maze kurasa bikwira hose bituma abaturage nyine bagira ubwoba. Abaturage kandi bavuye mu ngo zabo ndetse berekeje mu misozi yo guhungiraho amasasu. Kuri cyumweru kandi ngo ibintu byasubiye mu buryo nubwo nyine ikifuzo cy'inyeshyamba za FCM 23 gikomeje kuba ndetse gufata kaziba kugira ngo nyine ifashe kwegerana n'amatsinda yitwirwanaho guminandwe ndetse n'imisozi miremire ya Minembwe. Yaba FCM 23 kandi cyangwa se FRDC kugeza ntacyo byigeze bitangaza kuri iyi mirwano ivuga ko mu gihe bikomeje guharurwa inzira yiganisha ku biganiro bitaziguye hagati ya AFC ndetse na hagati y'ubuyobozi bwaganya kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma indi nkuru nakubwira nuko Vancouver abayobozi abantu 9 nyine bishwe bagongewe muri festival. Polisi ya Vancouver kandi iravuga ko abantu 9 bamaze kumenyekana ko bapfuye abandi bagakomereka nyuma yuko umugabo wari utwaye imodoka ya CUV ayigongesheje imbaga y'abantu mu iserukiramuco. Nyiri kamyo kandi icururizwamo ibiryo warureho yabwiye igitangazamakuru BBC ati byari biteye ubwo imodoka yagiye igororotse rwose inyura mu bantu. Polisi ivuga ko umusore w'imyaka 30 utuye muri uyu mujyi afunzwe ikomeza ivuga ko ndetse bizeye ko iki atari igikorwa kitarabwoba nk'uko nyine inkuru dukesha BBC ikomeza bivuga. Yarazwi na polisi mu bihe bimwe na bimwe ariko umuyobozi wa polisi ya Vancouver avuga ko adashobora kugira icyo avuga niba ukekwaho icyaha asanzwe ari umunyabyaha cyangwa se atari we. Festival ya rap kandi itegurwa n'umuryango w'Abafilipine ba muri Canada ndetse warutangiye ubwo ibi byabaga nyuma gato ya saa 2 iza nimugoroba ku isaha yaho buri isaha y'isa 9 ku isaha ngenga amasaha ya GMT. Hanyuma kandi nahita nkubwira ko ubu tuvugana na Perezida Prevo nawe yasuye n'u Burundi. Cyo nacyo reka mitenye kubwira ukuntu byimeze rero. Minisitiri w'intebe w'Ububiligi yasuye igihugu cy'u Burundi ndetse kandi kuri uyu wa gatanu ndetse no kwa gatandatu yagiriye uruzinduko no muri Uganda. Yasajyana ibiganiro kandi byibanze ku kibazo nyine cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse muri rusange ari naho nababwiye ko yakomeje agaruka akugusaba ko Uganda kumuhuza n'igihugu cy'u Rwanda. Ahubwo reka miteni hihuta nkubwire ko mu bandi makuru y'igitero cyitwa cyabitwaje nk'aho cyahitanye abasirikare 12 iba Nigeria. Kuri uyu wa gatandatu igisirikare cyavuze ko igitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro bazinwa burengerazuba bwa Nigeria cyahitanye abasirikare 12 mu gace k'umupaka kamaze igihe nyine kaberamo ihohoterwa rikorerwa inagondwa. Ku wa gatanu igitero kitunguranye cyagabwe ku mutwe w'igisirikare hafi y'umudugudu wa Sankoli hafi y'umupaka wa Mali ndetse na Burkina Faso ko nyine igisirikare cyabitangaje cyongeraho ko nyine hafashwe babiri bakekwaho kubigiramo uruhare. Iyi nkuru kandi yasozwe mu gitangazamakuru bwiza.com kuri uyu munsi tariki 28 Mata 2025 cyasobanuye ko abagabye ibitero ari abaterabwoba ariko ngo nicyavuga itsinda ryabigiramo uruhare nk'uko nyine iyi nkuru dukesha Reuters ibiro ntaramakuru ikomeza ibitangaza kuri uyu munsi. Hanyuma kandi mutwemere twikoze mu gitangazamakuru igihe.com muturenge ngo ese mu gitangazamakuru igihe ho baba banditse izihe inkuru cyane cyane muri ndetse no muri Ukraine cyane ko nabonye ko umugabo bita Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje ko yiteguye kongera gufatira ibihano ibihugu bimwe na bimwe. Ubwo ndabutse ko hari ibihugu agiye afatira ibihano nyine bitewe n'ubwumvikane buke harimo za Ukraine ariko agiye azifatira ibihano nyine byose agiye afatira ibihano. Rero tuvugana kugeza ubu Zelensky nawe nabwo ku munsi w'ejo yagiranye n'ibiganiro n'umugabo bita nyakubahwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahubwo ikintu mbana no kwibaza kuri ngo ese ibiganiro biraza kumara iki cyane ko ari ibiganiro n'ubundi byamaze akanya gato ugereranyije n'ibindi gihe bijya bimara. Mu gihe ibindi biganiro usanga byamaze isaha amasaha 2 amasaha ibiganiro. Ikiganiro cyabaye ku munsi w'ejo bundi kwa gatandatu cyamaze iminota 15 ni ikiganiro cyabahurije hamwe na mu gihe cyo gushyingura Papa Francis uretse kwitaba Imana. Rero muri icyo kiriyo nibwo bahise batereka twikoreshe ikiganiro. Hanyuma rero reka mite nerekeza ku yindi nkuru nabonye yacicikanye mu bitangazamakuru rero ivuga ko ubu tuvugana Rayon Sport yatsindiye Etincelle FC Rubavu yisubiza umwanya wa mbere muri championnat. Ndakumenyesha ko tuvugana mu makuru ariko vuga muri sport nuko Rayon ikipe ya Rayon Sport ikipe yaba akunzi b'umukino w'umupira w'amaguru mu Rwanda. Rayon Sport ikunze kurwa miswi, ikunze kwigaragaza, ikunze kugaragaza
agaragaza ko yiteguye gutwara igikombe. Ubu tuvugana yamaze gutsinda iyi Etincelle ibitego biri ku gitego kimwe, ndetse kandi ibyo bibaye mu gihe ku munsi w'ejo bundi nayo ubwo Rayon Sport nayo Rayon Sport yamaze kuva ku mwanya wa mbere ukuweho na APR. Nuba muri iminsi kuntu imeze hagati ya APR na Rayon Sport biri kugenda bisimburana. Uyu munsi Rayon Sport, ejo APR, uyu munsi Rayon Sport. Mbese ubwo muri make ikintu gigomba gucima kano kugira ngo ese final byo bizagenda gute, ni equipe izatwara igikombe. Reka tubashimire rero twakunze mugenda mubana kuri Trend Nova TV. Amakuru yari cyakomeje 5 kuri 5 tubabwira gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose ajye bagera ko. Ndabashimiye.